Ni amakuru ya Close Night, gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Guverinoma y'u Rwanda iratangaza ko bimwe mu bicuruzwa bikomoka ku buhinzi n'ubworozi bituruka mu gihugu cya Afrika y'Epfo bitemerewe kwinjira mu Rwanda nyuma yaho hagaragaye indwara yakaba imaze no guhitana abantu 36 muri icyo gihugu. Kuri uyu wa gatatu, ambasade y'igihugu cya Misiri yasinye amasezerano na kaminuza ya Kigali agamije kongera urubyiruko n'abanyeshuri biga muri kaminuza guhangana ku isoko ry'umurimo ndetse bakabasha no guhanga imirimo ibyara inyungu. Televiziyo ya Al Jazeera irasaba leta ya Misiri kurekura umunyamakuru wayo wafunzwe mu mwaka ushize wa 2016. Na makuru mwateguriwe kandi mugiye kugizwe na Ngetasye Biziyaremye. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze ko abayobozi badakwiriye gufata ibiyobyabwenge nk'ibidahangayikishije u Rwanda kandi byarabaye icyorezo ku isi hose, bikaba biterwa nuko hari abibonamo inyungu nyinshi. Perezida Paul Kagame avuga ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge ku isi kimaze gufata indi ntera, ariko kikaba kitangiye kuzahaza urubyiruko rw'u Rwanda, abayobozi bakaba badakwiriye kukinyura hejuru. Iki kibazo cy'ibiyobyabwenge turakivuga tukakinyura hejuru, ni bibi koko tugahita, ariko ibiyobyabwenge drugs ni icyorezo ku isi hose giteye ubwoba. Sinzi impamvu tunakivuga gusa tunyura hejuru. Ubwo Perezida Paul Kagame yaganiraga n'umuyobozi wa OMS Michel Sidibe, yamubwiye ko abantu basigaye bitera ibiyobyabwenge mu maraso bakayaha bagenzi babo batabifite kugira ngo babisangire. Umukuru w'igihugu Paul Kagame akomeza avuga ko leta y'u Rwanda ihanganye no kubikumira ngo bitaba bibi ndetse no kurwanya ibihari. Hari ukubikumira ngo bitarushaho kuba bibi, hari no kubirwanya kubera ko hari urede byarabaye ni bibi. Dufite rero intambara ebyiri, ni ukurwanya ibihari noneho no kurinda no kwirinda ibikomeza kuza. Ibyo byose ntabwo byabura rero kunyura mu ndangagaciro, mu nyigisho, mu gushaka kurera abana b'u Rwanda neza uko byashoboka kose. Ariko iki kibazo ntagire ugishyira iruhande ngo tukibagirwe. Imibare dukesha ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko mu mwaka wa 2004 abarwayi bagiye mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Indera basanze 440 izo ndwara zikomoka ku biyobyabwenge, mu gihe mu mwaka wa 2016 umubare w'abarwayi nk'aba biterwa n'ibiyobyabwenge bagindera wikubye gatandatu bagera ku 2804. Kugeza mu Rwanda harabarurwa ibiyobyabwenge bitandukanye birimo kanyanga, urumogi mu bwoko cocaine, mayirunge na methamphetamine. Ikaba itangaza ko mu Rwanda hashobora kwiyongeraho ikindi kiyobyabwenge cyitwa rwiziringa. Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi iramenyesha abanyarwanda ko hari indwara yakaba yagaragaye mu gihugu cya Afrika y'Epfo, ikaba ishobora gukwirakwira ku mugabane wose wa Afrika. Mu itangazo ryasohoye kuri uyu wa gatatu, Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Gerardine Mukeshimana yavuze ko abantu bagera kuri 557 bamaze kwandura iyi ndwara yakaba ndetse na 36 bakaba bamaze guhitanwa nayo. Igihugu cya Afrika y'Epfo na Botswana byaherukaga gutangaza ko iyi ndwara yakaba yagaragaye muri ibyo bihugu ndetse no mu baturanyi babyo, bityo ku itariki 12 Ukuboza bitangira guhuruza amahanga yose gutangira kuyikumira. Indwara yakaba yagaragaye mu gace ka Gotenga ku kigero cya 62% no mu burengerazuba bwa Cape Town ku kigero cya 17%. Itangazo rya Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda rikomeza rivuga ko indwara yakaba iterwa n'agakoko ka bakteri ya Steria monocytogenes, ikaba ikunze kwibasira amatungo n'abantu bageze mu zabukuru, abanduye indwara zidakira, abagore batwite ndetse n'abana bakiri bato. Iyi ndwara ikaba yandurira mu biribwa nk'inyama, amata, imboga n'imbuto birimo utwo dukoko. Iyi ndwara kandi ikaba yibasira amatungo maremare n'amagufi, aho arangwa no kutarya, kujunjama, guta urukonda rwinshi ndetse na bimwe mu bice bya bigatangira guta isura yabyo. Mu rwego rwo gukumira iyi ndwara, Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yahagaritse ubucuruzi bw'inyama, amata n'ibiyikomokaho, imboga n'imbuto bikomoka mu gihugu cya Afrika y'Epfo kugeza igihe hazatangazwa ko iyo ndwara itagihari.
Depite Martin Ngoga watorewe kuyobora inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba asanga ibihugu bigize uyu muryango bidakwiriye guhangayikishwa n'imbogamizi bihura nabyo bigatuma habata umurongo ngenderwaho. Depite Martin Ngoga uhagararira u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba akaba yanatorewe kuba perezida wayo yavuze ko ibihugu bigize uyu muryango bikwiriye gutandukanya imbogamizi bashobora guhura nazo ndetse na politiki igamije impinduka mu bihugu byabo, ibi bikabafasha gukorera mu nyungu z'abaturage bo mu karere. Twakabaye dushoboye gutandukanya imbogamizi dushobora guhura nazo ku rwego rw'akarere no gushyira imbere politiki igamije impinduka nziza. Aha tuzayoborwa n'inshingano n'ingingo zemewe n'amategeko kugira ngo dukomeze gukorera mu nyungu z'abaturage ba Afurika y'Uburasirazuba. Depite Martin Ngoga akomeza asaba abanyamuryango b'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba gushyira hamwe mu gukemura ibibazo ibihugu by'akarere bihura nabyo aho guhungabanywa cyangwa gusubizwa inyuma nabyo. Mureke twikemurira ibibazo dufite nk'akarere, kandi nk'inteko ishinga amategeko y'akarere ntidukwiriye guhungabanywa n'ibihe turimo, bityo bikadindiza inyungu. Iyo niyo ntego yo kwihuza, kandi nibyo biduteranyirije hano ngo tubishimangire. Kugeza ubu u Rwanda ruhagariwe n'abadepite 9 mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba barimo Martin Ngoga, Oda Gasinzigwa, Pierre Celestin Rwigema, François Xavier Karinda, Alexis Bahati, Fatuma Ndangiza, Francine Rutazana, Jean-Claude Barimuyabo ndetse n'Umukiza Françoise. Ngoga yavukiye muri Tanzania mu mwaka wa 1968, aba ari naho yiga amashuri kugeza arangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami ry'amategeko. Yatangiye akazi muri Minisiteri y'Ubutabera ya Tanzania no mu biro by'ubushinjacyaha mukuru w'iki gihugu nk'uwimenyereza akazi. Ageze mu Rwanda, Ngoga yaje gukora mu bushinjacyaha bukuru bwa Repubulika y'u Rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya Butare, azamurwa mu ntera maze yoherezwa guhagararira u Rwanda mu rukiko rwashyiriweho u Rwanda i Arusha muri Tanzania. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Kibagabaga buravuga ko ibitaro bihomba amafaranga ari hagati ya miliyoni 4 na miliyoni 5 buri kwezi bitewe n'abantu baza kuhivuriza badafite ubwisungane mu kwivuza bakananirwa no kwiyishyurira. Dr Mutaganwa ahamya ko iki ari ikibazo rusange mu bitaro byose bya leta, aho ibitaro byakira abaturage bo hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda, ugasanga rimwe na rimwe bakiriye indembe zidafite imyirondoro. Dr Mutaganwa avuga ko udashobora gusubiza inyuma indembe bitewe nuko nta bushobozi afite cyangwa nta bwisungane mu kwivuza afite, gusa ngo iyo bakize bumvikana uburyo bazajya bishyura, nubwo abenshi batajya bagaruka mu gihe bakize. Ibitaro bya Kibagabaga bihura n'ikibazo gikomeye iyo bibaye ngombwa ko umurwayi yoherezwa mu bitaro byisumbuye nko muri CHK aho basabwa ibaruwa y'akarere. Ibi bikaba bifata igihe kinini kandi umurwayi abakeneye ubuvuzi bwihuse. Ibitaro bya CHK byafashe ingamba mu rwego rwo kwirinda ibihombo bya hato no hato bizanwa n'abarwayi batagira ubwisungane mu kwivuza ndetse ntibabone n'amafaranga yo kwishyura mu gihe bamaze kuvurwa. Gusa Minisiteri y'Ubuzima yabasabye kujya bahuturera raporo kugira ngo leta ishaka uburyo yakwishyurira abarwayi babo babuze ubushobozi, nubwo nta ngengo y'imari yihariye irashyirwaho igamije gukemura ibibazo nk'ibi. Dr Pascal Nkubito, umuyobozi w'ibitaro bya Kacyiru, avuga ko mu barwayi 2,000 bakira 2% muri bo bananirwa kwiyishyurira bitewe n'ubukene ndetse no kudaha agaciro mituelle de santé. Nyamara ubuyobozi bw'ikigo gifite mituelle mu nshingano RSSB buvuga ko ubukangurambaga mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza bireba abayobozi b'inzego zibanze nubwo hari abatabikozwa. Kugeza ubu ubwitabire mu kwivuza mituelle de santé bugeze ku kigero cya 79% ku rwego rw'igihugu. Imibare ikaba igaragaza ko abanyarwanda bagera kuri miliyoni 7,986,528 aribo bamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza mu banyarwanda basaga miliyoni 10 bakuriye mituelle de santé. Kuri uyu wa gatatu, ambasade y'igihugu cya Misiri yasinye amasezerano na kaminuza ya Kigali agamije kongera urubyiruko n'abanyeshuri biga muri iyi kaminuza guhangana ku isoko ry'umurimo ndetse bakazabasha guhanga imirimo ibyara inyungu. Umuyobozi w'urwego rw'abikora PSF Stephen Ruzibiza avuga ko aya masezerano agamije gutangiza gahunda nshya muri kaminuza ya Kigali azafasha abanyeshuri kugira uburezi bufite ireme kandi bakarushaho gutanga n'umusaruro. Biteganyijwe ko iyi gahunda yo gutanga amasomo y'ubumenyi ngiro ku bufatanye n'igihugu cya Misiri izagera kuri ba rwiyemezamirimo bato bari hejuru y'igihumbi bitarenze mu mwaka utaha 2018, bityo gahunda yo guhanga imirimo ive ku 10,000 igere ku 30,000 mu Rwanda.
Okay, I didn't start well, but after... Life is a journey. Every day, I'm constantly searching for the beauty in life. Capturing amazing moments beyond expectation. Those are always the best moments in life, and that's what keeps me going. Stay true to yourself with the all-new Infinix 05. Infinix, the future is now. rutahizamu w'ikipe ya Gor Mahia Kagere Meddy niwe wahize abandi bakinnyi muri shampiyona ya Kenya atorwa nk'umukinnyi w'umwaka wa 2017 muri iki gihugu, igihembo gisanzwe gitangwa n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru b'imikino muri Kenya. Nyuma yo kwegukana iki gikombe, Kagere Meddy yavuze ko nubwo hari abantu benshi bari bahanganye kandi batoroshye, hari ibintu byerekanaga ko ashobora kubatsinda ndetse no kubaka izina muri iki gihugu cya Kenya. Sinatangiye neza ariko nyuma naje kwiyumva mu ikipe. Murabizi nkigera hano nagiranye ikibazo n'umutoza. Hamaze kuza umutoza mushya natangiye gushyira ubwenge ku gihe. Nari mfite kugira ibyo mpindura kubera ko niyo myumvire nkunda kugira. Ngira ishyaka ryo gutsinda ku buryo buri sezo ngira icyo ngeraho. Kubona iki gikombe rero nari mbyiteze cyane kuko nakoze ibishoboka byose mfashe ikipe yanjye, ari nabyo byampaye amahirwe yo kuba umukinnyi mwiza. The kind of player they think out of me. Kagere Meddy avuga ko kuba yegukanye iki gikombe bimwongereye amanota ku isoko ryo hanze, gusa amakipe amushaka yose akazategereza kugeza mu kwezi kwa Kamena mu mwaka wa 2018 ubwo amasezerano afitanye n'ikipe ya Gor Mahia azabarangi. Kagere Meddy yakiniye amakipe atandukanye yo mu Rwanda arimo Mukura ndetse na Police FC hamwe na KF Tirana yo muri Albania na Union Sportive do Zarzis yo mu gihugu cya Tunisia. Gusa Kagere Meddy ni umwe mu bakinnyi bahagaritswe guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi ubwo gahunda yo guhagarika abakinnyi b'abanyamahanga yatangiraga mu Rwanda. Uretse Kagere Meddy, Sam Simbwa wahoze atoza ikipe ya Police y'u Rwanda nawe yegukanye igikombe cy'umutoza mwiza mu gihugu cya Kenya. Umunyamakuru wa televiziyo ya Al Jazeera Mohamed Hussein amaze umwaka muri gereza y'igihugu cya Misiri azira inkuru yasohoye mu kinyamakuru cya Al Jazeera yavugaga kuri za kaminuza zibuzwa ubwigenge. Mohamed Hussein watawe muri yombi ubwo yazaga gusura umuryango uba mu gihugu cya Misiri kuri uyu wa gatatu nibwo yujuje umwaka kuva leta ya Misiri imutaye mu gihome. Uyu munyamakuru wagize isabukuru y'imyaka 51 akayizihiriza muri gereza ya Cairo ntiyigeze akatirwa n'inkiko ku buryo bukurikije amategeko. Zahara w'imyaka 23 akaba umukobwa wa Mohamed Hussein avuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga nyuma yaho bafungiye se kandi ari we wabafashaga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umunyamisiri wabarizwaga mu gihugu cya Qatar Hussein Mahmoud yafashwe ubwo yabazwaga n'abayobozi mu gihe cy'amasaha 15 kigera mu murwa mukuru w'igihugu cya Misiri Cairo ku itariki 20 Ukuboza umwaka ushize 2016. Mahmoud Hussein ashinjwa guhangana n'inzego za leta z'igihugu cya Misiri no gutangaza amakuru atari ukuri agamije gukwirakwiza ibihuha. Ibirego abanyamategeko ba Hussein ndetse n'ubuyobozi bwa Al Jazeera bahakana bwivuye inyuma. Asif Hamid umuyobozi w'amakuru kuri Al Jazeera avuga ko bagiye gukomeza gukangura leta ya Misiri kugira ngo umunyamakuru wabo arekurwe.